imico imwe n'imwe ibona kunywa inzoga ari ibintu bishimishije mu gihe abandi babibona ko gusinda ari icyaha. Mu mwaka wa 2019 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasohoye raporo yuzuye ku bijyanye n'inzoga ku isi ku rwego rwo gufasha ibihugu kurwanya ibiyobyabwenge byangiza no kwirinda ingaruka mbi ku buzima ndetse n'ingaruka z'imibereho. Nk'uko iyi raporo ibigaragaza, abakoresha inzoga nyinshi n'ibihugu byo mu Burayi bwa hagati ya Pasifika y'Amajyepfo ndetse no mu bice bya Caraïbes. Raporo yavuze ko mu Burayi byeri na divayi ari abami, mu gihe ibihugu nka Bangladesh, Arabia Saudite, Kuwait n'ibindi bihugu by'abisilamu aho bibujwe gusinda mu idini. Ibyo byose byatumye umunsi tureba ibihugu 10 nk'inzoga nyinshi cyane muri Afurika. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Botswana hamwe n'ikigereranyo cya 5.98 kuri buri muntu, aho Botswana banywa ibinyobwa gakondo nka Bajorowa mu cyaro kandi batumiza inzoga mu mijyi yateye imbere yo mu gihugu. Aho ni mu gihugu cya Botswana, kikaba kiri ku mwanya wa 10 ibihugu binywa inzoga nyinshi cyane muri Afurika no kuzitunganya. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Guinea Equatorial. Muri Guinea Equatorial banywa ibinyobwa bizindisha byo nka maramba, nk'uko na rumboti, dore ko binakunzwe cyane muri kiriya gihugu cya Guinea Equatorial. Kunywa inzoga muri Guinea ni 6.11 kuri buri muntu, kandi biterwa n'imibereho n'ubukungu n'umuco bafite. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cy'u Rwanda. Umuco wo kunywa inzoga mu gihugu cy'u Rwanda uratera imbere bitewe n'ubukungu icyo gihugu gifite. Uko u Rwanda rutera imbere niko n'umuco wo kunywa ugenda waguka, kandi banywa inzoga ku cyegeranyo cya 6.35 kuri buri muntu. Kandi mu Rwanda bakunda kunywa inzoga zirimo byeri, Skol, Primus n'izindi nshyashya zigenda zaduka z'ubukorikori. Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu cya Gabon. Gabon ni kimwe mu bihugu abantu baho banywa cyane muri Afurika. Bafite ibinyobwa gakondo n'ibyo batumiza byinshi. Inzoga ya Gabon ihagaze kuri 6.42 ngo kuri buri muntu. Ibyo bituma kiza ku mwanya wa 7 mu bihugu binywa inzoga cyane muri Afurika no kuzikora. Ku mwanya wa 6 hasanga igihugu cya Uganda. Muri Uganda kunywa inzoga ni igice kinini cy'umuco wabo. Bafite ibinyobwa byabo bita Malawi basangira n'inshuti. No mu mujyi nka Kampala ubuzima bw'ijoro buzenguruka inzoga. Kunywa inzoga muri Uganda ni 6.82 kuri buri muntu. Urumva ko nabo bari hejuru mu kunywa inzoga no kuzitunganya, no kuba bafite ubwoko bwinshi bw'inzoga cyane, bituma baza ku mwanya wa 6 mu batunze inzoga nyinshi muri Afurika. Ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu cya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bizwiho divayi n'inzoga, hamwe no kunywa inzoga kuri 7.21 kuri buri muntu. Mu turere twinshi abantu bajya gutembera, no mu mijyi nka Cape Town hari iminsi mikuru igamije kugerageza byeri zitandukanye. Urumva ko igihugu cya Afurika y'Epfo kiri hejuru mu kunywa inzoga no kuzigira. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso abantu benshi banywa inzoga nyinshi kuko ni igice kinini cy'umuco wabo, kandi kuzibona biba byoroshye. Ibinyobwa by'inzoga byaho nka Dora, Tucukutu na Banji bitangwa mu birori byo guterana hamwe mu birori. Muri Burkina Faso inzoga ziracuruzwa mu bucuruzi hamwe n'imyuka itumizwa mu mahanga. Burkina Faso ikoresha inzoga igera kuri 7.28 kuri buri muntu. Urumva ko bari hejuru mu kunywa inzoga nyinshi. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihugu cya Eswatini. Eswatini yahoze yitwa Swaziland ifite inzoga nyinshi kubera imigenzo gakondo, amabwiriza make hamwe n'ibindi bintu by'ubukungu. Inzoga za Eswatini zingana na 7.41 kuri buri muntu, hamwe n'inzoga gakondo nka Okomboti zikunze gutangwa mu birori bidasanzwe. Urumva ko nabo bari hejuru mu kunywa inzoga. Ku mwanya wa 2 turahasanga igihugu cya Tanzania. Amoko atandukanye ya Tanzania agira uruhare mu migenzo ikungahaye yo kunywa. Mu turere two ku nkombe banywa manazi, divayi y'imikindo ya kokowuti, mu gihe inzoga z'igitoki zitekwa mu gihe cy'imihango. Abanyatanzania banywa inzoga ku kigero cya 7.81 kuri buri muntu. Urumva ko igihugu cya Tanzania nacyo kinywa inzoga ku rwego rwo hejuru. Nimba kanzira ikireka zituye ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 turahasanga igihugu cya Seychelles. Kubera kunywa inzoga kuri 9.48 kuri buri muntu wa Seychelles, ifite umubare munini w'ibiyobyabwenge mu bindi bihugu bya Afurika. Uzasangamo utubari hamwe na resitora zikorera hamwe na divayi yatumijwe mu mahanga igaburira bene igihugu ndetse n'abamukerarugendo. Urumva ko igihugu cya Seychelles kinywa inzoga ku rwego rwo hejuru, kikanazikora kandi kizitunze ku rwego rwo hejuru muri Afurika ni icya mbere. Ese nabona kunywa inzoga ari icyaha cyangwa aba ari ugushimisha ubuzima? Uze kugenda ubyandika uko ubyumva muri comment. Ngewe wari waguteguye kino cyegeranyo, nitwa Jean Pro TV Show. Nimba ari ubwa mbere ubonye ino video ntugende utakanze subscribe, ukande no kuri iyo nzogera video y'iki nzajya tuyibona. Kandi nimba ukunda video nkugezaho ntugende utakanze like. Bye bye, ndabakunda cyane.